So one day I picked up a $7 pendulum. And was clearing my chakras, which is the energy thing. Chakras. It's an energy work thing. I really didn't know much about it, to be honest. It's kind of a dumb move. aho bemera ikintu bakora nko cleansing cyangwa se kweza ariko bakoresheje icyo bita ni bemera mu mabuye y'amakristale rero bakayakoresha bavuga ngo bari kweza ahantu ariko biri spiritual ariko ntago ari iby'Imana. So as I was doing this meditation, the pendulum starts swinging like crazy. Rero ukora meditation noneho icyo bita pendulum kigatangira kuzunguruka. And I was not swinging it at all. Rero nje ntabwo I was not swinging it at all. When you do the meditation, that's when it swings. Yeah, iyo ukoze meditation neza bavuga ko icyo kintu cyitwa pendulum gitangira kuzungurira cyane ariko we ntabwo yayikoraga mu cyo kintu gitangire kimuvinga ubwo kuvuga ngo ntabwo yabikoraga neza. So to make a long story short, but then I started talking to the spirits. Avuze byinshi rero natangiye kugenda mvugisha indi myuka. They said they were spirit guides. Bavuga ko ngo ni imyuka iyobora. Within a couple days I went from talking to them on my hand to them being in me. Rero mu minsi mikeya mva mu kuvugisha iyo myuka noneho itangira kumbamo. Rapunzel. No, your way. Okay, so this is a little longer than 5 minutes. I'm going to have to might be scattered at times. But I wanted to thank you all for hosting me. Especially Ruhunga. He and everyone have been so kind to me and gracious. I'm enjoying the beauty of your country and the people. So, a little bit about myself. I live in Urbandale, Iowa. I have 2 grown children, a son and a daughter. My son's married, my daughter has a boyfriend. umwana umuhungu yarashyingiwe umukobwa we afite boyfriend cyangwa se fiancé. You can join me in praying for grandchildren. So a little tiny bit about my history. I grew up in a family that was kind of full of dysfunction, abuse. My dad thought he could control the weather, so he was involved in the occult. And to make a long story short, all that led to a life of shame, a life of very much living independently, performing. I tried to separate myself from my family because I was so ashamed of them and just tried to be really good. And then, so I got married, had kids, and raised them in the church. But I was never really part of the church. I didn't trust God, I didn't trust people. So I kind of kept my distance, I was on the periphery. I made sure my kids went to everything. They did Awanas, they did youth group, they did everything, and they knew the Lord. But I knew the Lord, I was very lukewarm. And I was not willing to sacrifice for Him. So
I was about 38, I started this group for healing from sexual abuse. ngeze mu myaka 38 ntangira groupe y'abantu bashaka gukira ku ihohoterwa, abantu bagize ihohoterwa kugira ngo begerane babashe gukira ibikomere byabo. And it was great. I grew, I matured, I was less judgmental, really became more Christ-like. byari byiza dutangira natwe kwitoza imico ya gikristu. And then Satan attacks. maze satani nawe aradutera. And because my roots were so shallow, kubera ko rero imizi yanjye itari ikomeye, I let him come and snatch those seeds. nanjye ndamwemerera izo mbuto arazitwara. So as I grew and became more mature, instead of like embracing the church and seeing its fallen nature, uko nakuraga aho kugira ngo nkunde kuguma mu rusengero, I did what we call in the U.S. as throwing the baby out with the bathwater. nakoze icyo twita muri USA ngo gukura umwana ukamujugunya umuvanye mu mazi yo koga, Which means I threw out all the good stuff along with the bad. nakoze icyo bita throwing the baby, I threw the good stuff out along with the bad. najugunyaga byose ibyiza n'ibibi by'itorero, sinatandukanyaga ibibi biri kubera mu rusengero ngo mbitandukanye n'ibyiza, ahubwo byose nabyangiye hamwe. So I basically ended up leaving the church. ubwo rero nahisemo kuva mu rusengero, Which kind of long story, left for about 15 years or so. imyaka 15 cyangwa 17. And then I started getting interested in natural healing. nangira noneho gushaka gukira noneho by'ukuri. So one day I picked up a $7 pendulum. umunsi umwe nafashe isheni igura $7 and was clearing my chakras, which is the energy thing. Chakras. It's an energy work thing. I really didn't know much about it, to be honest. It was kind of a dumb move. ni ibintu by'abantu bemera ibintu by'imyuka, aho bemera ikintu bakora nko gukinzinga cyangwa se kweza, ariko bakoresheje icyo bita ni bemera mu mabuye y'amakristale, rero bakayakoresha bavuga ngo bari kweza ahantu, ariko biri spiritual ariko ntabwo ari iby'Imana. So as I was doing this meditation, the pendulum starts swinging like crazy. rero ukora meditation noneho icyo bita pendulum kigatangira kuzunguruka, And I was not swinging it at all. rero njye ntabwo I was not swinging it at all. when you do the meditation that's when it swings. Yeah, as it started. iyo ukoze meditation neza bavuga ko icyo kintu cyitwa pendulum gitangira kuzungurira cyane, ariko we ntabwo yayikoraga mu cyo kintu gitangire kimuvinga, ubwo kuvuga ngo ntabwo yabikoraga neza. So, to make a long story short, but then I started talking to the spirits. Navuze byinshi rero, natangiye kugenda mvugisha indi myuka. They said they were spirit guides. bavuga ko ngo ni imyuka iyobora. And within a couple days, I went from talking to them on my hand to them being in me. rero mu minsi mikeya mva mu kuvugisha iyo myuka noneho itangira kumbamo. And from then on, awful things have happened. ibintu byinshi bibi rero byarabaye. I am currently oppressed by probably 7 demons or so. icyo gihe nari mfite nk'abadayimoni byibura barindwi muri jye. I'll get to the good stuff. reka ngere ku nkuru nziza kugira ngo ibyo biteye ubwoba. They constantly yell and chant. They judge every thought or movement. They can make me sick. bashobora gutuma urwara, bashobora kugushekinga cyane cyangwa bakagucugusa cyane, uba wumva utameze neza muri wowe. They constantly tug and pull on my neck. You'll see me doing this a lot because they're burning me hari igihe and tugging. baguteza kuba wakikora ku ijosi cyangwa kwikurura cyane, niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora kumbona nakurura gutya ku ijosi. At the time, I had a really good job with the state. nari mfite akazi keza muri guverinoma. I managed a local office, state agency office, and I ended up losing that job because of this. ako kazi rero nakabura kubera ibyo bintu. They take things off my calendar. bakuraga ibintu kuri gahunda I mfite, sent emails I didn't know I sent. mwohereza nk'ama-email sinibuke ko nayohereje. At one point, my voice was so impacted that I don't even know how to explain it. It wasn't a voice, but I would avoid meetings and meeting with staff and stuff. nageze ahantu noneho n'ijwi ryanjye ritangira kubura, ku buryo hari inama zimwe na zimwe ntajyagamo. My eyes would be, I couldn't focus and read, and this was during COVID when everything was virtual. I
couldn't hardly be on. sinashoboraga gusoma kandi iki gihe cyari muri covid ari ibintu byose byari biri kubera kuri Zoom n'ama-meeting ya gutyo. So originally, at that point, I left the church, so I started seeking alternative means to get rid of these, what they call negative entities, which is a bad word. Icyo gihe rero rwakone naravuye mu rusengero ndashatse izindi nzira natandukanye n'aya madayimoni cyangwa se imyuka mibi. And finally, after maybe several months, I realized they came in through the occult. They're not going to leave through the occult. Nasanze rero uko byaje bitari buze kuvamo byoroshye muri jyewe. So I ended up getting connected with an Anglican deliverance group in Texas. Nari kumwe n'abantu bakora deliverance bo mu torero rya Anglican muri Texas. And through this, gradually I realized how much I had strayed and how wrong I was. Rero kubera kubana n'abo bantu nza kumenya ukuntu natandukiriye ndetse n'ukuntu nakoze bibi cyane gukonekta n'imyuka. I realized that like the parable of the prodigal son, rero naje kumenya nka wa mugani w'umwana w'ikirara. After living a life of sin, maze kubaho ubuzima bw'icyaha, only did he lose everything, so much so that he was willing to eat what the pigs were eating. iyo nawe nk'uko yabuze byose kugeza aho yifuje gusangira n'ingurube. And then he finally humbled himself and decided to return home. nyuma yaho rero niho nawe yicishije bugufi ashaka gusubira mu rugo. I too realized nanjye ubwanjye how prideful I'd been, how far I had strayed from my Heavenly Father. nabonye ukuntu naragize ubwibone bwinshi nkava kure y'Imana ariyo data. I too was humbled and ran into his loving arms of my Heavenly Father. nanjye ubwanjye nca bugufi maze nirukangira mu maboko ya data. Put his best robe on me. ariyo wanyambitse. Gave me a ring. kandi ampereza n'impeta. Shoes on my feet. n'inkweto zo kwambara. And he brought the fattened calf. kandi ko atanga na cya gitambo. And some fufu. azana yica umwana yica ikimasa ndetse azana n'ubugari. Some cassava leaves. azana ndetse n'isombe. And celebrated with me when I returned home. maze ngeze mu rugo turasenga. I saw my need for Christ. And I returned to him. nagarukiye Yesu. And so eventually I got connected with Pastor Eugene with Shalom. And that's how I met Pastor or Bishop Masengo. nyuma yaho rero naje guhura n'undi mupasiteri wamuje na Pastor Masengo. And then got baptized again. niho nongeye kubatizwa. And I just want to say I have been so welcomed by that church and this church. I just love the Congolese and Rwanda, Eastern African cultures. ndashaka kubivuga yuko iryo torero ryamuje na Pastor Bishop Masengo ryanyakiriye neza ndetse nawe ubu ngubu biranshimisha cyane. And I love the way you worship. I love the prayer meetings, the very, very, very late night prayer meetings. Which is an American as an adjustment, but and through that church, not only Bishop, but it's also where I connected with Nshudi, Yanje, Nkunda, Pastora, Elia, Nkunda, Kande, Akaba, Data, Yanje, Ron. I hope I just said, my dear friend, Pastor Elia, whom I love and is my spiritual father. Can you say that? I hope I just said, my dear friend, Pastor Elia, whom I love and is my spiritual father. Is that what I said? Yes. I have been blessed to work with so many people for deliverance for the past 3 years. And I'm so glad of all the prayer warriors that desperately pray for me. And I know that just like the fig tree, and Jesus cursed, it just took time to die. Jesus killed it at its roots. And I know he has beaten Satan. I've deepened my relationship, living righteously,
kandi mu gukiranuka and it just takes time. ndabizi ko bitwara umwanya Branches and leaves. kugira ngo haze amashami haze n'ibibabi This doesn't exactly work, but the fruit from figs. You no know, kugira ngo haze n'imbuto. So, you know, as awful as this experience is every day, there's a lot of joy in it. hari ibyishimo byinshi nubwo rwose uru rugendo ruba rutoroshye ariko harimo ibyishimo byinshi muri uru rugendo. For one thing, I would be on the way to heaven. ndabizi neza ko ndi mu nzira igana mu ijuru. I got it when I returned to Christ. I was living a very comfortable life. I was perfectly content. nari ndi mu buzima buri aho ngaho nishimiye ibyo nari ndimo. And I've been blessed by so many miracles. ariko nahawe umugisha n'ibitangaza byinshi. I've been healed from food sensitivities, of gluten and wine, which when I was attending the Anglican church, they used real wine so that I could take communion. hari ibiryo ntaryaga, hari n'ibyo batangaga mu mafunguro rero ntashoboraga gufata, ariko ibyo ngibyo byose Imana yarabinyujije ubu nshobora kubifata. I know that's why God healed me. kandi ndabizi neza ko Imana yagiye inkiza. Myself and others have been blessed with messages and visions about God for my deliverance. One friend, njye n'inshuti zanjye twagiye duhesha umugisha n'inyigisho nyinshi twagiye duhabwa n'iyo timu yadufashaga muri deliverance. one friend was reading the story of the woman who bled for 12 years. hari umuntu wari uri kutwigisha ku nkuru ya wa mugore wari ufite uburwayi yamaranye imyaka 12. And in her mind, God became that woman, and Jesus healed me in an instant. hari igihe nanjye nabaye nk'uwo mugore maze Yesu ankiza ako kanya. I just hope I don't have to wait 12 years. ndashima Imana ko nategereje imyaka 12. So, let me go, just compare some stuff. reka ngire ibyo nsimbuka. This has also been the toughest season of my life by far. iki rero cyanabaye n'igihe gikomeye cyane mu buzima bwanjye. The torment is 24/7, every second of the day. iyo myuka iragutoromanta cyangwa ikubuza amahoro, ikubuza amahwemo. I fear losing the new job that I'll be starting soon because it's dependent on using my computer, and they shut my mouse off, they do all sorts of stuff with the computer. hari igihe biba bikimutera ubu ngubu rero hari igihe atinya yuko n'akazi kandi yagiye abona ashobora kongera kukabura. And one thing that really breaks my heart is my grown kids kandi ikimbabaza n'abana banjye bakuru initially seemed very open to what was going on, but as it's gone on longer and longer, their hearts have hardened. bigitangira bari bishimiye kumfasha muri urwo rugendo, ariko uko bigenda bitinda usanga nabo bibagora. I think it should have been done by now if it was from God. baba bumva niba ari Imana yanyujije kuki bitahise bishira burundu ngo nkire ukoko. But I'm determined to keep the faith ariko mfite kwizera muri urwo rugendo and pray that God will reveal the truth. kandi gusenga ko Imana izahishura ukuri. But without this, I wouldn't be standing in front of you today ariko ntafite ibyo sinari kuba mpagaze imbere yanyu iki gihe in the beautiful country of Rwanda cyangwa se ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda amongst beautiful people sharing about what God is doing in my life. mu bantu beza mvuga ibyo Imana iri kunkorera mu buzima bwanjye. I wouldn't have received a prophecy from a friend, a Congolese friend in Iowa, sinari kuba narakiriye ubuhanuzi bw'inshuti yanjye yo muri Iowa about me walking in a village with a walking stick in the Congo serving God. yambwiye yuko nzagenda ahantu mu giturage muri Kongo nkorera Imana, nanjye mfite inkoni ni kugenda mbwiriza ubutumwa. It is funny how God, things come full circle. biratangaje uburyo ibintu by'Imana bizenguruka bikaza kugera aho byatangiriye. As a child, I used to dream about serving in Africa, not necessarily God, but building, saving the world basically. ndi umwana nashakaga kugira uko mfasha muri Afurika. And now, who knows at 58? none ubu ngubu ku myaka 58 n'ubundi niho ndi. So, just as Paul in Philippians 1:12 said, I want you to know, my dear brothers and sisters, nko mu Bafilipi igice 1:12 nko mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 12 that everything that's happened to me here has helped to spread the good news. ko Pawulo avuga ko ibintu byose byamubayeho byari kugira ngo bwamamaze inkuru nziza. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. kubera ko Pawulo yari n'abandi bose bari bamuzengurutse bari bazi yuko ari kuvuga ubutumwa bw'Imana. And because of my experience, most of the believers have gained confidence and boldly speak God's message without fear.
So even though my daily experience is difficult, I live in joy. Nubwo ibyo ncamo bidashimishije ariko mfite ibyishimo. I have a full life. I know that God is using me to share my testimony. Mfite ubuzima kandi nzi ko Imana iri kunkoresha kugira ngo namamaze ubutumwa bwanjye. I really want people to know about spiritual warfare. Ndagira ngo abantu mbabwire ku ntambara y'umwuka ho gatoya. My situation is extreme, but I hear every little tongue, which is constant. I feel every time they move my body. Rero kubera ko nagize experience niyo myuka ikomeye cyane ndabyumva iyo bari kuzenguruka muri jewe. And I feel like God wants me to share that Satan is everywhere. Satan impacts us so much more than we realize. Kandi ndumva Imana ishaka ko nsangiza abantu yuko Satani arahari kandi aduteza impinduka kurusha uko tubitekereza. Just a reminder, we are fighting a spiritual battle. Tugomba kwibuka rero ko turi kurwana urugamba rw'umwuka. And then, on the other hand, it's good to be aware of that. But more importantly, remember we have already had the victory through Christ. Ni byiza kumenya ibyo ngibyo ariko no kumenya ko dufite ubutsinzi muri Kristo. We have authority over evil. Dufite ubutsinzi kurusha ibibi cyangwa se umwijima. So remember what Stacy said last night. Twibutse rero ibyo Stacy yatubwiye ejo nijoro. Let the kingdom come. Ko ubwami bw'Imana mubureke buze. And just like the song, if anybody knows this, sing it with me. But Father, let your kingdom come. Niba hari umuntu iyo ndirimbo yayiririmba. Father, let your will be done. Datureke On ubwami bwawe earth as buze. it is in heaven. Kandi ugushaka kwawe kube mu isi no mu ijuru. Father, let your will be done. Datureke ubwami bwawe buze. Father, let your kingdom come. Kandi ureke ubwami bwawe buze. On earth as it is in heaven. Ureke gushaka kwawe kube mu isi nko mu ijuru. Right here in my heart. N'ahangaha mu mutima wanjye. Thank you so much. May God bless you. Some tell us that it doesn't exist. Tugiye kumarana umwaka wose tujya dusengana tujya tuganira. For over 1 year we've been speaking and praying together. Ntabwo ari uko yarameze. She wasn't like that. Ubwo njya no kumubatiza. Before I even baptized her, Nibazaga niba ubuzima buzakomeza. I was wondering if her life will continue in Christ. Ariko aratuje. But she's still and collected. God has done something in her life. Ndashimira Pastor Ruturwa. I thank Pastor Ruturwa. Icyongereza cyiwe si cyinshi. He doesn't have much English, ariko bajya baganira. but they do communicate. Akamusengera. He prays for her. Yagiye amusangana hariya muri Amerika. Sometimes he goes to the US. So ubundi umuntu gukizwa akabona n'abamukurikirana bivuze ko it's not easy to have somebody help you through this journey. turashima Imana ku buzima bwiwe. We thank God for her life. kandi ugeze ahantu heza cyane. And she's in a good season of her life. aricyo ndavuga cyane. Without mentioning so ari much in ibintu detail. mudashamo kubivamo bikagora. Sometimes you want to break free, but it's hard. hari abamuyuza bwenge ubuzima bwabo bwose bukangika kandi baragenda. Some get addicted and it's hard for them iyo to get umuntu out. yireze icyaha ahita ababarirwa. When you confess your sin, you are forgiven. hari ingaruka zacu zikora. But again, the consequences you have to suffer. ko ingaruka z'icyaha zirahari. Because there are consequences to any sin. ngiye kwakira umukozi w'Imana. I'm going to receive the servant of the Lord. rero kumwakira twishimiye kwakira Bishop Kamanzi na Pauline. ubahaguruke. We are happy to receive Pastor Kamanzi and his wife. Trumpet of Hope nabo bahaguruke n'abaririmbyi. Trumpet of Hope, may they please stand up. They are singers. aha iyi ni timu yose yavuye Uganda. This is the